Kad me pitaš, a
što sakam ja. Vardar kali, polinja su žito, slobodna i gorda, kako gorska ptica. Zove snažna svoja, skenja van, vidi manje sa srca van. I tražme se da ne ti, osjeti se, pa ne voli voli se. Ajej! Bravo Skopje! Bravo Makedonija! Što se slučilo? Zakon za seju. Što pregovarame, zastavno pregovarame. Kad se izdogovorime, to je mnogo brzo ćemo stavi kraj. Razgovor. Ako ne se dogovorimo, kad se završi, to je odložen rok. No kad se završi, od vremena Vrhovni sud je doneseno. Što se slučilo? Upravo koji ima materijalni dokazi, koji će se obezbediti na osnovan na neovlastene i nedozvoljivi snimke. Snimke se neki ne dozvoli. I obezbediti materijalni dokazi praćenja. Samo kad što pravi se zatvara pred mene, to je kako donesena presuda, što je važno? Kad se to uznaje? Znamo se je početak. Znači, ja sam ovo Magelonski beše jedan od trete sudije u Vrhovnicu, imaš i drugi trojtog apelacionicu, što trebaše da padnu zaradi bekstota na Sead Kočar i zaradi bekstota na ovoj dilovi i ovdje neće radi. Sam se smirio i sam se dogovorio sa ovo. Točno je, nije vjerujem bliski, ja sam takov čovjek. Prvo ne vjerujem, sekund pa tek ne treba, sekund pa sam vjerujem. Ova politička bitka ne vjeruje da si imamo i do toga treba da nastavi. Zaradi toga se razgovori. Oni pomena granice. За neki organizacija cijelo toga, što ki se slučilo, oni tako se odnesu, znaje neka, ki padne pred te, znaje neka i da ne saknemo na pomaga. Znači, gotovo nam flezene u ten proces. So i ovo, i sam brane ovo javnost, i sam javnost, cijela javnost znaš, i da ga vlast na svoji iza vrhovna. Sud sam ne može vrljati.